Mizoram Youth Festival local ten SCOOTY andong theidon tlat maya tu emo berton SCOOTY khal hodon tina ni chu amai ro chu zanli kharon kal ki mangaya zan khatna khan aron kal zong zong kopon kan pe chunga azan hina chu kopona chu stem kan chunga iron kal le ti thin chinan azan thumna poiron kal le ti thin chinan stem kan chulenga azan topa khan chung stem ta chiron submit anga avan nei per pakhat chuan Youth Festival holama a SCOOTY thar kha khan ho han don tina ni chu pan thadon takem khoya ge yom le phone an teng te flashlight kan mu thel khoi ron chu ro le bai ki dong do le atike ani he bai ka man thei do le an sa mai sons bai owner puro pa ta te chu ko an man do le ku peng in ro lom pu yang le ground na yo mem ram tan cho ro le come on ram tan cho ro le mai chunga tui kwa south lom pu yang ring na kut beng ang avan ro pui em Youth Festival local data na vanay na ansiam bike kan niya mo SCOOTY niya mo hunkal to voi thumlai mai man na lom to hian adong tu tur tak te chung lam hian rem alura training kan tria uluk tak alo trong traya dong nge tur alo trong traya uluk tak thu te la te ron ngai thla an testimony te po ngai thak le a lungchiat thak hial khopa ron lom te an nia chuwang chuan tur chuma po he ni van nei na a thleng ngei do na local la thu ngai thla worship praise and worship ron chim vela uluk takin ron in khom la itan van nei na lo thleng don ti ka riang cheผมเสียชุปะเทียนชาก็เราก็แต่ครับปะเทียนชมมันเราสมเลยทีนี่นะนี่ชุดตรอจังหวะชนตรงใจเละ Youth Festival local kim อะไรนี่ชุดตัวมันเป็นชนิดขันโหดนะเนี่ยไอ้พวกขันโหก็จ้างครบไหม worship book เรามันหอนบกหนวมเบี้ยหวังถ้าเราได้รู้ตักษามันสมนะ Youth Festival เราโดนนะนี่กัวจังอ่ะอันนี้นั่งนี่สมมาจังอ่ะนี่สมปฐุมอ่ะไอ้ผู้เป็กโดนเนี่ยก็ต้องไงอย่างเจ้